Na narua kiri gichunche gia kuria mwana ndagitari ni agutariria thina ya fungi kiri nkunyu cia twana kana wenda fangu. Nenda kwariria mantu jegie fango cia nkunyu kiri twana. Fango ni arawithera mwana oku ena nkunyu ikugia jeka ikugia rangi ingi kwenda gukaraja kaikuirwa na igakuka. Ukora mwana oku ambiriria rukunyu rumwe aikarakara nkunyu ijiri aikarakara ukona mwana nkunyu cionthe no jetho cinkunyu cia maguru kana cia njara ingi twitaga onychomycosis inkunyu cia njara kana cia maguru ikambiri kuriwa ifango na fango na chuna achuma akiriana imanto ja nkunyu ana mono fango yumanagia mono na muthetu ana bara bendete ukara baiche na muthetu na kuria muthetu ikyo ithera fango ni karaje bachumbura yuchi nkunyu mono kinge na kio ukethera fango na chio chiriumania na pet era tubuchi kuru ntojabiu uketha bikonenkera ana bakagea fango cia nkunyu mwana okwa keja kuona nkunyu cia ona ni kwambiria gukuka u bara wingi bathuganagia mwana ga kabi ende ta mwana ethero akabi no nto ateja kwira kuna uchungu nyaru kunyuru tetharo ina murimo ukambiria kuona iru kuthira na rukambiria kuthirira muthia na rugwete akwina na skin kwambiria ukona rukiora ruitetie rukora kuna ndi eu ethara ifango ikia mwana sibitari eta daktari amutege na ewe ndawa cia iria batete kunywa ikaira batete kutumira na mwana okua karebwega. Apart from fango ichi nkunyu kwi fango ingi wethera mwana no karaige aga mutwe mwana akagia mathainya mutwe kugia mathainya mutwe ire itithwa njoka no yathani gwa yetwa ringworms ina mariza ya ringworms atoba bengi bathugana ya njoka ningienda kwa mathainya jara matui ya mumero eta matui ja uma mutwe jara jethi na ya fango ko keja kutha mwana okwe na thina yu ukona nyamutundu yukiriera mutundu buru ejogita etigwa ukithuri eitia mathuri kiongo mathuri iwi thina fango mwana na iko sibitari etate go thina imbio na mono ainjini nye inyosi na twitaga tikaiana ko enjwa no ethere mwana na ndino wakugia thina mtu kwa tu baba ingi thera mtu aitiriti mwana akarakara jakeja kairi akarakara tija kairi na ndi tegera injini enara wikaya mwana ko enjwa kana intobiria athitha wabyo nyamutundu nyababa basuka kwou thina yu mono kiriana no to immunity ane it is strong ikyo nyambuga muntu ora we na mwana omunini o mikia salon kana nyago wa kunyomba icharuri bia butumira gurira ana seti ye icharuri biao atukuritwao batumaira teo muntu ore jagi chanuki uno kya konenkero agikoromba no anturene no gichanuri kiu mwana no kya guchanuru akyo na ndukethera fango yuichejere biongo biana bigitangire mitundu yana konde ngienda kuga mwana na guru twinto twawe netho na twinya thikari kame yake thatu kanena nago mtu mone na abubukane na ichanuri bienu ntu mono thini ile nyingi ja iguketha irumania kiri antu muntu ikaretwa ki muntu ungi kwa ufango murimo jutiritawa na jokathira
ajotikara kuma uotegera into biria bigutuma mwana okuwa contaminated kabi umuretera thine agakara bwega muno. Thank you so much.